Aikari aya a itura ria Koma Matungulu kaunti ya Machakos marokire kwirorera hathara iria umwe wao atwaritwo ni aici a ng'ombe. Ekina aya makorereirwo magĩthĩnja ng'ombe 5 maraiyĩte ũtukũ iria marerĩkana mathĩnja macokaga magekĩra nyama icio makunia-inĩ mbere yacio gũtwarwo cienderio-inĩ itiganĩte. Then vile watu walionekana au wezi wakaweza kukimbia, pia wao wenyewe walikuwa nasema wezi, na ndio wakazi wa ungani wakajitokeza wakaweza kuwashika. Kwa sababu tumesumbuliwa sana, ni kitu kibaya sana mtu kuwa na ng'ombe na Yesu kamsaidia, Yesu kasaidia watoto wake. Ni mutugo marauga momirĩire kwa ihinda iraya na thutha wao kuhofaniria ekina aya maruru mao matimahete wetereri wa kuhe borithi ihinda rĩa gũka kunyita ekũĩrwo aya na maiguithanĩirie kumamudia mwaki. Kwa leo tumebahatika kupata wale wengine wale ambao wanatufanyia hii mambo na wamepatikana hapa usiku wa leo usiku. Wamechinja ng'ombe 5. Mama ni mzee, mzee wa ng'ombe ni mzee, na kutoka Ngalalia ni mbali kufika Koma ni kama about kilomita 18 kufika Koma mahali ng'ombe zimechinjiwa. Aikari marauga matũire maikaraga na guoya matoe gwatuka no kumacoka na thutha maiye ng'ombe ciao, no rĩu marehoka ekina arĩa angĩ maranyitanagĩra na aya ni mathomete na kĩrĩa aruna ao matũngĩtio. Imekuwa ni kila Tuesday na Friday imekuwa ni mtindo wao ya kuimba ng'ombe na kuchinja, na polisi wakiambiwa hatujaipata any solution. Ekũĩrwo angĩ atatũ arĩa mauma hamwe na area acio ni mahotire gwĩthara. Rĩrĩ mĩrĩ aya ĩkuĩtwo nĩ maabitha a borithi a ceceni ya borithi ya KBC na yatwarwo mocarĩ-inĩ ya Kangundo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia.